Malo lava le on sai. Malo fo inga lu nei yaso. Ai whaatalo whaatu ia o lua i sunga tamaitai whai a onga pule o Fotumalama. O tato workshop luna tolu le nei. O le a matai o na tusil tato tala tamaiti. O na o le workshop luna wha o ntuulo le lunga o le digital story. Wha digital story. E na reita le matua malantama. Yeah, o le a o amataina tātou sin tamai talo Yeah, tātou ifu matalo. Whaaftailo mātou tamai. Mo le nei aso. Wai umale manuia tō maupero walofa ia te mātou le whanau. Whaaftaile mālosi ma le poto e fōai. Ua mawhai o na mātou whatau nuina mātou ngā luenga le nei aso. O e sila fia la mātou whaamoe moe. Ai mātou tarsanga i lau fio, fōa i mai le poto, ina ia mawhai ei ona mātou malamalama i a mātou a onga. A wā lawa se manuia o whānau o Samoa mō a tai au. Whamanuia i ei leo le ata ita ina i mātou. O nolo suaf pele Yesu. Amen. Amen. Yeah, over to you, John. Ja, whaftailava lila. Ia o tato talanoa lona tolu nei a se I aile o tato tatanaga lona tolu. Fia to ilo lava ia vaenga fo ina tato kawa le workshop o le talanoa whasoa lona lua. Ai le I o atula o te mantua na mention e lila ia le whaina tele o le radiation level I telefoni ia. Ai ele I whaia lalwa enga le tato talanoa whasoa lona lua. Ai o te mana o e mention ona kusa o radiation level le fotata luku mai le study there about a month ago. Actually 3 weeks there. Kusa le measure ia radiation e sau mai le telefoni ese. Ase sila le ata le Motorola na le tele o le tuso le one of the highest radiation levels is telefoni na. Le Motorola. Motorola. Yo le Sony o le Google Pixel le lo kwa telefoni o lona iai. Ia 1.39 na. Ia kusa over lunga ma le lua. Pe la ka kolu ia wa kele radiation e no afai nei oi Yeah. Pero mena mo fauna o town research, in Southern research la a German Federal Office of Radiation Protection. O pero le mana o share mai ma tua fo ma. Yeah. So popular smartphones here. E fo ala ia se fe hoile le ia fai ma telefoni yo le Oppo, yo le iPhone, ngai le titi la le 0.98 the radiation e faina fa ala ngai nei to matata. O le tau na wa e mention to o telefoni na te fe ia ma to o telefoni na te fe o computer ia sola. Pe o le size o le fale a toa ia le size o computer ai ma lo se to e cell phone ngai na ta ti lu mo lo mo John, alamia lingale I say Android. Oh, you mean Android? Android, sorry. Or Android or the operating system or telefoni mai. Oh, okay. Yeah. Telefoni mai le ese mai male Huawei o le Huawei e ala mai operating system ia mai iPhone. Ia o le Samsung e fa ngale Android operating system. iPhone. Yeah. O tato review le mo tato tanole na mai ni fishing. Yeah. Fa ma tato le tau o le malama I le leanga fishing. I o le pono kalafi, I le kuikuia le tomati mai le o websites ia e whaale e ta whaale tonu. I o le malama le winga I le li le tau o le City of Sipa po le Cyber Criminal Part Master le me tau Part Net. I o I tua hainga I meni tau le phishing email. I te tunu le
i le sender, te le subject, te le emailing, ia mtang whaia ua le whangaina le link e connecta i le bank. Ai alu le whamale browser. Ia o links ia send mai nunga Facebook, ia whaitete i le kiriki ai. Ona e wisi taimi e afa. Ia i tu ai ngā cross-scripting. Ia ta ua leia Facebook postings ia whai mai lunga i whaitete i fake Facebooks. Le sa ua me te man malo i tupe ai mana o tangata e watu mai au information. Sometimes your bank information. Ia matato text ia o phishing text ia le ta o le flu bot malware ati tilo le bot ia le tacha noi i botnet ia kusa ole na e kiliki la mai le link lea ia install le app i lunga la telefoni ia your phone becomes a bot part of the botnet na le fai mo le malware le ta o le flu botnet to say ave umale information lea i o le C2 le la set mai loia i melinga i whaamai au contacts reset, factory reset le telefoni ia na ve ese rola ia le wele whainga ni store le app le ua malicious app ia ma don't click, don't install, delete and block ia ma vaenga pui ai tu sa o na tala noa tatou i le atia e ingo o le ati ino pa pui ia o le antivirus o DNS filters ia me whaina e tano e tu whaatasi e whaamai lo whale ia i le pa pui ma e te loe e whaapupui se maru si anga e whaina pui ia o ia whaama ma le virus toto e siaki ai ia link o tuatusi whaasino tuatusi po o pere o mapere le lei o le antivirus i le Windows, yeah, love all antivirus ka le Windows, you don't have to pay money for email antivirus. Yeah, male ngai o inga o le DNS filter, kate o le safe traffic DNS filter. Yeah, mamio ina imwhaina papui, tuso le papui. Ave se ia poluka isi nea le kitabu isa whare. Ia o tatu si MATΑLΑLAGA taluanga nono tolu. O ta upu nei o la hape ona sa te no ai. Yeah, what is the browser? Say uma watu leva noi gila ia wal expert for ile Samoan le kusta. Tell no me o le browser for le winga browser. O masani fu ia fa masu i lona ia o langa o onga ia me na tena le ma ia o te leilua ina se whasa mo le browser i John. Ia o le search engine ia o le tatano e fui ia manisi o mo search terms o anga me search terms ia tatano foi matua ia wal telo matua ele masani ko la tau le fama ino o pena te failando open office le titi lava stato tatano le open office le making a story ia mane how to publish online why na ia la tatu tatano ai. What is a browser? Ia o le browser pe o se whaitatoa i la pepa o whamatalaga. Pe mana ia le whamaino tatu ngana i waenga lea. Ia ma whamasane i whamaino tatu ngana i te tala i le malamalama. Whaitatoa ia o le browser o le porokalame. O le porokalame lea le porokalame lea tau le browser. E le mawhaiona e whamaina le ona mawhaiona asi i isi lau pepa te whailani. La tatu whasa moa lena o le website. Tua tusi te whailangi, ia. O i tu ai ngā popular web browsers ia. O le Firefox, o le Google Chrome, Internet Explorer. Safari la o le Internet browser le Apple. Yeah, ale Safari. O le Opera ia e foi. O le Safari operating system le I think o la mafata o le skapa ni saina. O le Microsoft Edge kusa o le browser le lunga tu o le Internet Explorer. O i tu ai ngā browsers is nei.
Pe ona tau tanga I mai ia. E kele au ka tele au tātou o le kukola le whaonga. Popular na kuko. Yeah. The Firefox kuso le Google Chrome ma tele na whaonga ma le Firefox. Yeah. Our telephone AC processing o mobile devices, different operating systems are. Different companies like whaonga with different browser. O sainga ho e le la ko browser. Yeah, le lata te loa tu le graph le lo langi atua. Yeah, 5% ne o tangata lo langi whaonga le Google Chrome. Yeah, was actually the most popular. So I like my Firefox 40%. So I my Internet Explorer. Yeah, my Edge left to Amata na famasa ni tana tai sama my operating system 10, my operating system 11 of Windows OS. Yeah, or the Safari, or the Apple. Yeah, you touch a lower right to the Anisi farm, Apple. Yeah, but telephone uses the farm, Apple computers. Yeah, I tell them farm. Isa facility o le paidu le te vai tama yo paidu nga Yandex yo sainga yo nga le processing. I think Opera na popular one time na pe company sainga pa ko. Ele si tato tama ngai le fa mai no tato process le lava. Tato process la ye le la tato te tanoi. Na tapo click lo ngole process. Tala ina le Chrome. Whaalua na kiliki. O le vaenga le tuni manu tau I lunga. O le X. O le maximize. O le minimize. O le vaenga le tuanga vale I le pito I lunga. O lo ia le tab. En whaena whaapopo le tab 4. Tai te tonu le tuatusi. Pe te alfo whaangaina le search bar. O le search engine of Google. Te tu sau mala fōlinga ma isi browsers o le Microsoft Edge lea. Ia iai mala fōlinga nei pe o vaenga I lunga I le tuli manu le whamtala atu I le Google Chrome. Minimize, maximize. Ia ma le actually it's a pe I lalo le browser. O le Firefox lea ia tai tusa fo ia la fōlinga o le Firefox. Ia ma le browser lea o le Opera. Ia o tele nei whaangaina tangata ia o fōlinga e tas. Tai tusa lava ma le whamtala ina atu o Firefox, ma le Chrome, ia ma le Microsoft Edge. Ia o le search engine. O le whaangaina o le search engine. Wala po kalang me sa ia whamtalanga I lunga o penga tapailang. O search bots la po o spiders. Le lai crow le lunga o le o penga tapailang ia sa ili mai whamtalanga ia te sa ili ia. O le google.com. O le area lea. O le pā lea ta o le search bar. O I lea ta aina fasili. O ni upo fo ia o se whamatalanga o se mea mana mia. How to make a vaisalo. E whapea leo e fia mamla mai le whaingan vaisalo. O ona anu tai fasili tong. Ia anu la ia leo le spider su e mai ia. Results la ia o le I tūlau mua mua. Ai tele fo easy results ia. Whaina titi le tau te fulu. O le whaangaina le nei o le Microsoft Bing, o le si whaina search engine le esi mai Google. Ia tāla fasili tonu how to make vaisalo. Ia, te tu sa fōlinga o results ia ua pu e mai ele search engine. Yahoo. Ia o le Yahoo. Sa popular yaso la, o le tue whaatele ana le tue whaanga yaso nei e tangata how to make vaisalo. Ia whapena fo. Ana wa mai sabse e no foala ia le tatala I lunga le tulau le wa mai faitau. Ia le ai to ia litua. O le ask o le si le search engine.
o search engine nei le popular tele ele to tele tanga tala te fa mai ya ilo atwala ele mo my results in a picture lungo le ya le mo ile results la o le tak ko o le sile search engine solo ya fa pena fo tak go tak file so c'est pour la search engine là. Yeah, tell la van is search engine PO search engine fa mai saina ya mai silava tulu to foala la tomo ya PO search engine ya tell na fa ma la tele ai mai silava ku ale to silina na tell na fa mai la lo tato o ile SF silina ka search engine ya le you're the open office. Yeah, talale open office, double click. Ole text document ale faanga, ek tu salava male fa folding ole Microsoft Word. Open. E fa pela le la file story ole tutoina ole tomato. Yeah. Ole urtala le te mana o fatele i highlight ma le kiliki o le mouse drag over ia ona alula ia le lunga o le font size so it's the size e la po faina alu le bold le o mana ia o tato o le sivai nga tato story Fapert, lesi kako text le o le toina tomato. Ia o le atu tato wata I tonu. Insert. Picture. File. Ia lo mal tomato. O le tomato le lunga se I mai lau sai le linga lungo o le search engine. O se ata fo ina e pueina. Sa ona ele tu tonu lau o lo story. Ia na fa wa la vala ele o lau tala. Ia po anisi fa matalanga e te mana o e fa popo. O le tu tau matau lea o lo ia I uma ia I tu ai nga format. E mwhai ona na fa center le title. Tu le I tu tau matau. Po le tu ngwale. If I find a sui le font style is font te mana o e whangaina. So le tele lavala o vai ngai lunga o le open office tai tu salava ma le whangaina le Microsoft Word. Ia fata tai le whangaina o lau text document o na masani ala ile ia whapera le la sefe lau story. Yeah, alu le file, save as. Atanga I le save as type. O le ODF, o le text document extension. It's mana o le whangaina le Microsoft Word 97 2000 XP. Le latest na le lungo le Open Office SFA la mo luenga. O na fuanga, ina I mawhai ona te tala le document I se Microsoft Office. Document po le whaunga le aonga te ua wawele le document I se si machine whaunga le Microsoft Word and whaina te tala I le Microsoft Word document editor sefi le la ua mai ona sefi le tato document ya tu te tala whaina le Ava pena te mana o te tala le document. Yeah, saula le ua Microsoft Word document. Le lana te tala. Ona open mai la ia lea I le Microsoft Word. Ona mafuanga. Ona le sa sefe le extension o Microsoft Word. E o le angana o le sefe le
extension na whapea te mana tala I le open office. Whaelana ia wa masini tutu whaongaina ia na open office na ia tu tala mai le tato document. Ele, making a story. Pe o la watu lewa no le ia rina e tata no mai fui lona ia so swani mai I le whaingo se story. Ia pe o nei vaenga ia ese whape o lewa ia wa ole aikia o le tata noanga nia fiafi. Ina ia tam whai ilo matu whaongai no o resources ese nei. It's so swani e le whawina o lau story. Ia, whamolmore. Tusa o lau story, po o lau tala, le la whai. Tipen lava le interest a lau tama. A whaapea o lo fia se au tama le taawale taimini. Taawale mea taalo. E me whai ana whai le tala I le taawale mea taalo. Ai o le whaingala o le tato story. E tau na narrate oe malau tama le story. That's where characters and other comes in. Ia ona tuu ai lola ia o graphics, photos, po audio po le saunoanga channel whaari mai I le mea e te mauai ia ata e mawhaina whaonga. Ia ma e mawhai lava le suenga mātua malana tama. I le whainga o le story le nei. Ona tu whaatasi lola I o lau story. O le vaenga whala tato workshop lona wha. O le awha o ngā lau story. Ma tu ulo I lunga le digital story. O le digital story nga e mawhai nga e koe whaarongolongo iai whaatasi malau tama. Pe a whaapea wo o se taimi whaelele wo na nofo ai le whaale me whapena. Ia ma tilo iai le lua story. Ai mana ia o lua lava lela lela whamatalaina le story. Ai se I o le tato whaasoa lona wha. Ona tu watu leo se whaataitainga o le whainga o tato story ma whaamatala tu ai foi. Pe whaafea na tu uilunga o le digital. Ai na rate lava pe whaamatala lava I oe malau tama. O tato stories lana, awa o le whai tato celebration ni a uni. O le whaasoa le taimi o tato whaasoa le na taimi mulimuli whai tato celebration. Whaali mai lava le story el matua ia, malana tama. Ia, I le taimi o tato celebration. O platforms ia le etu kea ma le story back. E ma whai ona whaonga e sendai stories anga I mātua. E whaingofie I mātua ona tusia se tala e whaanga ina I le etuka. Ma record uma le learning at home I lungo le etuka. O le whawina o nei tala po o stories ma lonalo. Ia ma whaiona posta nga I le portfolio le ua whau le aonga I lungo le etuka. O tala whale a inga po family stories. O se avano le lei lea e whesotai ia o onga. O lo o whaia I le a inga. Ia ma whaia aonga I le aonga I lungo le etuka. E ma whai fo ona whamatalaina se activity, an event or sharing an observation about an interest or strength. Pe ma whai fo ona whamatalaina ia suinga I le behavior o le alo. O mātua ma extended family. Yeah, they can follow up on a theme in an educator's story. I se tala na tusia se whaia aonga, I whaia na follow up a ia ainga. I whaia na share ia activities, ia po events mai le ainga, mai whale. Post photos, updates from family holidays, or document significant milestones o le awa o ngā o le alo. E mwhai na tu ilunga o le etika. O le ala la whata e atu le whaangaina o le platform le etika. Saulunga o le website o le etika. E login New Zealand. So tonu lau email address, then register email password, login.
O le vaenga le te tau mai hei pea e log in i le Ichka. I le left side lea, le te loa tua ia o le inbox, e mwhainasia ki ia messages from the school, my children area, create story, my stories, ia ma le lockout button le pito i lalo I. Mwhaifuna anu I le help pea mana misif so swani. Ia settings pea mana munisi vaenga. Whapeo le la e mana o nei e siaki stories. Alula I le tab lea, my children, kiriki, o le child lea, le portfolio le child lea ua umana whai. Ia o le story lea lea ua leana whai whataitai. Ia maisi o stories ia presets o story na o mai ana whau mai lungo o le system. O le button lea e te kiliki ai, e Amata ila o story. Ai tilo I tanga ilalo I le ato o lo walo, o lo iai le profile, le mwhaiona e alu iai. Ia e mwhaiona edit le profile, pe whape e se vaenga ua misi, pe se le aso whanau. O le potu, o le tausanga, ia ma le gender o lo walo. Ia mwhaiona iai nisi o link, e mwhaiona ave I ainga. A whapea lela e mana o e whaia se story, ia o nei kilikila ia le create story, e sau le area lea o I la le whauai le story e tanga ia ia o vaenga nei e mwhaiona na e kiliki ai lau lewa e tisila tu emo mai le text editor o le cursor o le text editor lea what you see, what you get type e lava o le whaongai no le Microsoft Word po le text document I le Open Office. Ia o ulutala nei, what learning is happening, opportunities and possibilities. O lalo ia lo ia framework e mwhaiona e ona linki ai. Ia, nisi vaenga nei mwhaiona print preview, publish pe draft foi. O le vaenga la le create plan e mwhaiona tala no muli toile au ngai le whaongai no vaenga nei. O le attachment o videos, whakapeo lena whai e whia maia videos o ni activity na whai e le ainga. O photos, ia e alu le photos, ia mwhaiona e alu e lau masini computer, ia ma upload mai e iata. O le mwhaiona connect I lau I le drive, e whapeo lo i sau Google Drive. Ia whapena le la whai ne lau se story whataitai. Na whai le whausi. Ia, whapena le aso na whai ai o na whai le stonai, aso fitu. Ia, o ni ata, ia, an whai na elu mele ata, le la whapea e tonu lau tala. Ia, na whai le whausi e le aso tonai. Malo walo. Malo. Ia ona tā lava leo vaenga se siti mana I tā I o le learning na happen na saunia e tesi le flower. Okay. Yeah. Opportunities, yeah, honey possibilities o le va aia le o le fa pa ele o ngā umu po le ase po le alava se avanoa o na o ina ia vaenga se le whauina o le whainga o le whausi. Ia whapete mana o e tuusi ata I tonu Ia na anula I le ata au mai le su e mene ata o lau whausi lena pue. Ia ma mai loa tu tonu o lau story Ia whaina tu le story sai le ata le sai le
Ia mawhaina e te sila tō le whengo fia lawa na o so mai ia paenga se e mawhai e ona sosoani le whangai o ingo le ata, whetu o le ata. Ia wapela mai ia po le se framework o le mana o le au ngai titular story. Children experience an environment where their health is promoted, well-being. Ia so la ia le popular story. Ia le la wa tato story le na fau. Ia mana o edit, it's so ile edit button. Kiliki le edit button ia na to so for le edit ele environment in faiana. Na to edit lo story, ia na to publish for la ia le pe mai. So ia le wa umana publish le story i le portfolio alo. In whaiona ona whaia le account parent e se mai le ichkeita. Ia ona connect lola ia le parents pe whape mai ona whaia le portfolio ona alo. Ia man stories in whaiona senti le invitee. Ia ila tau e mana o e viewing le story. Ia set up le account o mātua i. Pe ona advertise mai lunga o le story park. Leading family communication and engagement app. Wai mawhai ona whaangai mātua le story park for free. Ia ona whawaila ia leo o portfolio, stories. Ia ma sentila ia leo le invitee I whaiaonga mai la tau e afo e mana o e share ia stories. O falling ala nei o le dashboard o le story park. Ono leo mai ona create le child profile. E whai ona elu edits. Yeah. O le ngoa o le aswhanau ia ma le gender. Ia ma se kiriki I ona elu la ia le mai le se ata I lunga o lau computer. Ia mai ona se whela ia. Whai ona whapopo se portfolio Ia o le ainga. O le mātua. Ia oni notes. E alu I le tu tamatau lea. Alu lea I le account. Yo ila le whaina e sisila I le o tusa awhapeo o le ua whai lau ia lau account I le story park. E ma whai lau wana sui le aonga ia e tu mau lau wana account I. Ia wai free for family use. Ia le le pe ne sisila tu. You do not need to cancel your account just because your child leaves a service. So you can access your child's story park account for free for as long as you wish. You may in the future want to invite new teachers to access their story park profile before they start a new service or school. So ole story park lai free mo matua. So ia lale aonga ia veia le ia la walo e mwhaila wana e pele lau account o le story park. I la mwhaiona e alwe I lau profile o le matua o lo suafa. Ia maseata foi, sefe. Ia whape o le lafa wina se story alu le create button. Click story. Ia whape o le story o le whainga o le wha ausi. Ia le saula ia le ia te tau o na alu mua. Ia tau o na walu le talo. Ia wha solo la ia
ia whausi leo na pu ele ata ia na tuura le ata le ausi e alu save ia le alaua save lau ata publish ia mwhai ona e alu invite ia ainga ma e whai na center oi ia le ia le story ia i lato e te mana o e share ia le story e whaangaina lato email address ia ma se message ia na send na ia le invite whai senti le aonga senti i ainga ia ona mwhaina no mai post se lako se feedback i lunga o le story ia ma share me lunga le o le platform